Zolok sali santilhu lish holomilchak liqat solbal chiruli shamana inashche li esil re li cruz. Yogo chinalebak junk amokak chirish liqat solbal chiruli shamana in liqa versículo nakataw salihu 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18. Shchebal resil li cruz han memil na lep chirueb li yokep chisachk. Aban chiruheb li yokep chikolek chikula o han shnimal shkwankil li qaqwa Dios. Chokrena baleb li qasqitsina naqkwanaqwi shultik kankil li cruz li qaqwa Jesus. Nujenak rikin shchaqaleb uchloqaleb rujonal li kishkush numsinkil li qaqwa Jesus aqakaba. Aban sachaqeb li shkutankil li apóstol Pablo lishtieba li resilal li cruz mokocha biltak ul bilshbaneb eb li ralal shkaholeb la judi ashal shukwahel rabinkil li esilalain lishtaqsinkil lishkaba la colonel li kikulun chikam li kikulun chikolok rechish khuni li ruchichoch hun li queen li kikam chiru li cruz ahultikar nak li kam chiru li cruz hancha khun tsaqal shutanal chokreli na kamk shbanak nashkul na pali railal abanan nekesh tusuk nekesh kechi rek angeli shutan nakyo chikam ut nekesh kanap chinach aran chiruli cruz chi hoyek chi tsile chi shkhunilish kikel tohretal nak na el klishol champut runa khunak lak colonel tol raqeq chiruli cruz chikam inka kul bil chaklina leba inshbaneb ebli ralash khol la khudi hain naruach ku ishkebaleb sa shutan lishtenamite la judi chiruheb litenamit junte salchik il chanrush kam klach kolole re te kakseek shban lina leba in likeshkul aban li apostol Pablo nashnaw zakal chanru tol kulek li chabil esilala in ho shbane bebla judi ut hoach ku shbane bebla griego aran Corinto nashnaw naqsashyanqe bebla judi kwankebli ashal te khosqoq rabinkili esilala in li tishkeli apostol Pablo ut nashnaw ahkwi naqchoqre bla griego yal memil na lepha an li esilal chirish li cruz mareta ile khokhun li queen li unshol sa atinak chirish chanrunak sashkaba li cruz taruq chikolek li poyanam sashpenjish khuni li ruchichoj abanan choqre li apostol Pablo li cruz kah kui haan li qashal akhel ru choqre kah kui haan li narah kui atinak khonaqtil lah Saulo ru'melach naqta suqiq khosh apostol li qaqwa Jesus kishtaqiheb eblish benileb akhpabanel abanan sashtawal ribrikin li qaqwa Jesus chishkhunil ki khalak chiru anaqkwan inkanash kanam shkebal shlok ali qaqwa Jesus likikehek chiru li cruz kishtawru ka utnaq li qaqwa Jesus ki kamk ut ki khalak li ram ki khalak choqre chishkhunil chanru naril li rajom shol li qaqwa Dios rikin li queen aran salichosha ki akobresik shban li qaqwa Jesus ashna waqwi naq salihonal naqli queen nashkesh chol shtaqinki li qaqwa Jesus nashtawaqwi li khalak salishchuam nakhalek li chol tokhretal naqkahchik narataw atinak khunelik chirish li qaqwa Jesus rubelach naqta kamsiq naqta kehek chiruli cruz nashekelihu Mateo capítulo 26 versículo 39 kijilok chik kachin utkit anne chihupu yo chitihok atinchukwa kuitruq chinume kliseka in simpen aban mokoho talina kwahla in ho aqban lina kakwahla atchan kahkuirikin li versículo inaqakeretal ho rahil saqal yo chirek ankili qaqwa Jesus lijonal rubelach naqta chapek ut ta ashtesiq rekamsik saqaqaba arin li qaqwa Dios yo chishkut balchiqu lishnimalish rahom chirish li ruchichoch li apostol Pablo nashtiaqwi shpanaq lish memili Dios haan shnimal shnaleb chirulish nalebeb li queen ut lish mahelal shkakwilal li Dios haan qashal chik kaw chirulish kakwilal li queen 1 de Corintios
1:25. Rubelahraj xtz'eqtanankil chijunkuakil liqagua Dios. Qatz'ilaq rish anit saqal limak'axnaleb. Maha liqagua Dios. Matruq likwinq xjuntaq'etankil lixna'leb lixnawom rik'in li re liqagua Dios. Majunkwa. Xb'anaq salimemil na'leb chiqula o sa xkolb'al li ruchich'och' rik'in lixkamik liqagua Jesús chiru li cruz. La o majunkwa toruq chixtawb'al junaq chik laj kolonel. Ut majunkwa kwi toruq xtojb'al rix la o liqakolb'al lixtoj chikanan liqagua Dios. Usa choqrejeb la judí xutanal tz'eqtanamil na'leb lix kamik liqagua Jesús chiru li cruz. Ut memil na'leb choqreb chaq laj griego. K'aru choqakwe la atat koskuitz'in. Maink'atabi tojanaqkwan. Yuhkuaj kwi chix tz'eqtanankil liqagua Dios mari rik'in liqab'anuhom. Mari rik'in li naqaye ut li naqapab. Jolix k'ulub'ankil liqagua Jesús jolaj kolulqe. Aban xtz'eqtanankil eb lix chaqrab. Manakoru tabi xjachb'al liqagua Dios chiribil. Majunkwa. Eb lix chaqrab liqagua Dios anlini ke'beresin kre li choxahach'och tojanaqkwan. Naxchiqe li Juan 14:15. Kwi nikinera che xokaq lin chaqrab. Utralik chiyalnaq li apóstol Pablo sa xtieb'al li kwinq li mak'ax musiq li Dios rik'in mukona xk'ulub'ata li k'aruna chalk rik'in xmusiq li Dios. Memil na'leb banchoq rechan. Utink'a naruang chixnawb'ala'an. Xb'anaq kajkwi rik'in li musiqej naru xtawb'al xyalal. Mak'aj kwi naqayal qaq'ex sikb'al sa jalanchik najej sa jalanchik hu chirix liqakolb'al chirix chandaj ru toruq chixkolb'al qib. Kwink'a naqak'ulub'al naq liqagua Jesús ak xmayeja chik lixchuam sa qak'aba'. Ut majun raj taruq chixtawb'ala'in kwi tenk'a tixk'ex na'aj lix santil musiq liqagua Dios chik anjelak toj sa xchamal li ram. Re xtawb'al ru lixnimal lixrajom xk'utb'esihom liqagua rik'in likwinq. Jo'kanaq qilaq qib ut qayalaqaq'e chixkutzb'al li esila'in rik'in jalanchik ut xkawresinkil qib rajlal kutan. Xb'anaq chixjunilaj kwi liqab'anuhom neke'atinak chirix aniho tz'aqala'o. Liqagua chiosobtesinqakwe b'antioxakwe naq xinawach b'eni chiru li jun xamana'in kwi liqagua Dios jo'kanaraj taqab'i qib sa jun chik liqak'anjel.